jednoglasno, što bi se reklo, smo donesli sve ove odluke i mislim da smo izabrali jednog korektnog pobjednika ovog malog takmičenja gdje su se pripremala ovaj meni sa 3 ganga. Pa mi nastojimo doista cijele godine imati manifestacije sa naglaskom na predsezonu i postsezonu, pa zato je i ova vaša manifestacija ovdje za nas vrlo važna. Važna je ne samo zbog prezentacije naše gastroponude, nego ono što mene posebno veseli u ime turističke zajednice jest to da se naši lokalni ugostitelji educiraju, obrazuju, upoznavaju sa svjetskim trendovima u kulinarstvu i to je ono što je važno za podizanje kvalitete u turizmu. Dakle, gastronomija je vrlo važna. Znamo da sunce, more i prelijepe plaže su jedan od glavnih razloga dolaska u određenu destinaciju, prije svega u cijelu Hrvatsku, ali je gastronomija tu pri vrhu također razloga zašto turist bira baš Hrvatsku, odnosno Makarsku rivijeru. Evo, ja sam Jadran Grančić. Josip Vrsalović. Marius Monteanu Nikolaje. Ja sam Petar Božić. Dobar dan, ja sam Odem Klinović. Ja sam Andreja Rakočević. Zovem se Marin Ivanac. Ružica Jukičić. Ja sam Marijan Gajdov. Put me je doveo u Makarsku, jedan mali restoran. Zajedno s putom mi je došla i obitelj i cijela situacija i sretan sam što mogu biti tu jer za me nekako odlazak iz države, iako sam imao prijedloge od naših predsjednika i prijatelja da idemo van. Ima jedna rečenica koja je rekao: moj stari sine, dok ne počisti si ispred kuće ne vridi ići. Nijedan talentirani, pravi, moderni, normalni, ne znam kako ću već sve to nazvat, kuhar, ne bi treba vezan biti za ništa. Jer ljudi, moje vrijeme ide naprijed. Moj dide ne zna uzeti moj mobitel. Ja kad danas objašnjavam ljudima da smo mi došli u situaciju da razaznajemo šta su enzimi, kakve enzimi sudjeluju u nečemu, ja nisam kuhar koji žuti kapulu. To je to. Isto tako nije kuhar koji zna za žuti kapulu. Mene zanima šta je i zašto kako ta kapula reagira, zašto se žuti, koja je temperatura ulja, šta bi bilo na 2 stupnja manje. Znači, kuhari su danas postali, ako ulažu u se, jedna vrsta znanstvenika. U osnovnoj školi sam bio jako dobar đak i to kuharstvo nije bilo toliko popularno. To je tamo su krećali ti putevi, stvarali se ti novi kuhari, moderna gastronomija i ja sam se odlučio za ići u kuhara. Šta mi je mate rekla, di ćeš ti sinko u kuhara, dolazi tehnologija, dolaze kompjuteri, dobar si u tome, ja idem tim putem, ja sam rekla neću, želim kuhara. Jednostavno imam toliku inspiraciju, toliku želju za učenje da mi se sada čini u ovom trenutku da neću nikada odustati jer da je život premali za sve te ideje nove prezentirati, napijati i sve kombinacije koje ti se stvaraju u glavi dok si u kuhinji, dok kuhaš. Kuharstvo je uglavnom deficitarno zanimanje, jako je traženo, može se naći dobar posao, nema razloga ići vanka, još uz to živimo na Mediteranu gdje je izobilje odličnih namirnica. He worked in the Golden Tulip Hotel in Sibiu City, Romania. He is the second time in Croatia. The first time was last year when he competed in the Biser Mora competition. He will cook a special menu, some creative, to be proud for this competition. Romanian cuisine, the region when he live, it's near to the Carpathian Mountains, and 90% have an influence from shepherd kitchen. Ovo je super, čisto za mene to znači nikako sa natjecanje da mora nekoga pobijediti ili nešto, nego mi je čisto da upoznam ljude, vidim šta ljudi rade i eto, prije svega druženje i upoznavanje s novim ljudima. Moj trenutno novi menu za Pandelu zimski je bio u biti da htio sam iskoristiti sve maksimalne namirnice koje mogu iskoristiti iz našeg područja, ali baš da bude to sezonsko. Znači da ako je cvjetača tu da pratio sam sve, znači doslovno od sijanja do kad mi šta uspijeva i tako sam kombinirao taj meni. Tako možemo dobiti najveću prepoznatljivost u biti cijele scene naše. Hrvatska kuhinja je jako raznolika, ali neiskorištena. Neiskorištena jer uvijek koristimo neke francuske. Ja prvi koristim dosta francuskih elemenata, da ne želim lagati nego kažem kako je.
Pa recimo mi imamo posebnu recepturu za neka, recimo ta dalmatinska jela i sana Mediteranije, drugačije radimo neke pašte, one su više kremaste, ukusnije, tako da radimo neku novu temu samih jela i to se sviđa gostima i turistima. Gost ako traži da se nešto promijeni, dolazi se u kontakt s konobarom, s kuvarom, po želji uvijek izađemo u susret. Recimo kao dječak sam volio da pratim Jamie Oldmira. Znači on mi je bio kao početak samog nekog kuvanja, da pratim njega. On to radi na brzinu, sve rukama nekako, to je kokiš, on je to nekako unio svu tu ljubav, emociju i to da bi napravio neko jelo. A već Gordon je neka druga priča. Dolazim iz Crne Gore, tačnije iz Podgorice, imam 20 godina. Inspirisao me prije svega meni Makarol Pop restoranu u kojem i radim. On se više bazira na tradicionalnoj ujedno i modernoj kuhinji i tu sam našla inspiraciju za taj jelo. Nisam neko ko je završio za kuvara, ja sam student HEC fakulteta, ali došla sam sasvim slučajno u kuhinji kao sezonski radnik i kroz taj posao zavoljela kuhinju. S obzirom da je tu 120 minuta i puno 3 slijeda, ja sam bit će malo oskudniji, ali ni malo lošiji. Pa prije 3 godine sam svojevoljno i uz pomoć rukovodećih iz firme ošao i pohađao prestižno kuharsku školu Alma u Italiji, u Parmi. Definitivno gledam zbivanja i kuharstvo je jedna materija koja jednostavno nema kraja. Tu definitivno ljudi idu iz krajnosti u krajnost i uvijek možeš pokupiti neki segment. Ono što ja volim, a ne želim biti, ne želim plagijat biti, nego tehniku možda, ali u drugoj varijanti namirnicu na ovaj način, ali s nekim drugim, mislim, zato služi YouTube. Ja kad idem na natjecanja, ja većinom koristim namirnice i kuham onako kako kuham i svojim gostima. Pa mislim da svi mi šefovi, bez obzira bili mi žene, većinom žene kao i peku kolače, trebali bi znati one osnove i baze. I onda iz tih osnova i baza raditi nekakvi svoj autorski desert. Znači, bazna ona tijesta, kremu, recimo bavareze, klasični bavareze napraviti i onda ga nadograđivati. Mislim da bi trebao svatko od njih to proći. Ja sam to u Zagrebu završila, znači to je dokvalifikacija na srednjoškolsko obrazovanje, znači nutricionizam i svi bi mi šefovi, barem osnove od osnova trebali tog dijela znati i primijeniti u svom radu. Klasična kuhinja во Евгелија е претежно месо, печење, такви работи. Ние работиме малку помодерна куња, че не сме како останатите, малку помодерна куња за разлика од другите, на повисоко ниво малку. Па не мотивира едукацијата, нови пријателства, дружењата, да запознаеме нови искуства, нови работи во врска со нашата струка, со нашето занимање. Значи напредува, нон-стоп излегуваат нови работи, нови специјалитети. Работам од 18 години, значи друго ништо не сум работел во животот, освен кување. U fotelu, Nikola, tvoje.